Nokuthenza kulwa nje wena wahlala umntana ekubokotho wena yini ngawo mzani mina igastani ngitshela ukuthi nigqoke kahle awuniboni phela yabona wena lamathamba atakuhlangisa mzana atakuhlangisa ukila yeke lamathamba mathamba nekushiyile le nto leyo mina ntwana ngikusela manje umani-ke makho uyafuna kumbe emafemini sitawudlani tawubona ukuthi uyabhat uhambiye sisele sobayithuna siswami endlini ngento enjani ke mina nawe futhi uyahamba evasithi ngawusala ngefamily sithandza kushuka manje ngumngani phela chubeka ungadvise ngithi wangadvise nasekucala into ofise bathi chubeka hayi khona ntwana manje nakhetha ngihle emathamba engqondo ngako-ke hayi kuselathi ukuthi emalayini lakhona kude la emajareni andini kuse wena ubuyile nakubuye wena thina isikhathi ukuthi usiphathele itinto letikala kamnandi emajareni wena Uleka ntwana. Uphetheni phela ngoba nawo phela ngipopile ntwana. Uliphatha umsebenzi. Uyawuthatha umsebenzi. Mina ndawunikeza ndawunisele ka 50. Ngelanga. Ngifuna bonke komile nje le bathu komile. Yabo nje komi kanje. Ngiyamandisa. Ngifuna vele umandise empothana. Ungangibulaleli phakathi ipipotana. Hayi ni good job man. Lo Xoyiso. Ngiyambona lo Xoyiso. Xoyiso mina ngam-advise ukuthi abophise babo wakhe. Yebo. Yabo. So umophisile babo wakhe. Sawude lo lesawudla endlini. Manje uthini kena? Hey phela kuse lalela ngutshela. Blade wakhe. So hambile. Uthi ufuna umsebenzi. Kuze ayi. Hayi awuhlanye kukhona nje la ufuna kulungiswa khona kancane. Angeke phela shothi ukuthi ngiyahlamba abantu ngiyahlanya mina La awuhlanye mina kethu ngive kahle. Kukhona nje la kule khisha khona kancane ngathi internet ngathi ku-upgrade wa kancane. Uyabo. Hayi ngiyaphila kahle kahle. Uyaphila nathi nje khona la kufuna ukushila khona kancane nje. Lo uthi ngiyahlanya nyalo. Ngibulala. Nakethu asengidadisha siyayikhuluma kuseni. Kulo umhlaba lesiphila kuwo. Simo namuhla siyajabula sasa siyakhala. Namuhla siyajabula sasa siyakhala. Kulona umhlaba kulona umhlaba kulona umhlaba. Mbongeni njalo Ngiyaphila sisujabule. Ngiyaphila ngibandele kuhle. Usiyamoyitela namuhla. Ukhona ufuna ukutshela Ngicotha ini? kumplethela akuni. Wena wendele mina kudla. Yebo songenza ukulanza impilo. Alokendeke mina namuhla umuntu ugezephi. Njengoba ngibuza ngiyendela kuhle. Ngiyaxolisa. Xolisa ini? Don't let him remember that day. Ngiyaxolisa. Please. Singiserious ngixolisa. Ngibona ngazuthi userious nje. Ngoba ngibi kanjani ngaphela namanje. Ngithi ngifuna ukubona ukuthi Ngathi bongayenzi ngamshi. njengoba mbalanga kwentana ngikwempela ngifuna.
Hayi ngiyaxolela sisi. Ngekuhlale kungaphethi boy. Ngakutshela mina edaluka ukuthi wena sizwakala stophanda le. Esho. Ngokuthatheka phela phela ngathi yokuthi utshele nje ukuthi konke kuhamba kahle kube smooth everything. Yabona. Manje uthi company abasaholeli bakhole imali encane. Uyamnyalo boom cha umphatha akasekho. Tinto zethu siletilenga sathi mina sabe inihlanganise nami yabona. Ulula ke boy yakho. If wena ungakhoni ukuthi utelekimi thatha le mpilo yakho. Ezini nesipaniso sibe sami. Besakho onarishe boy kwahlula yini? Angisothi bona letinto ukuthi emthini utenda njani. Yabo. Wena nangabe ungakhoni ukuthi utelekimi. Ngoba ngakutshela mina ngasabona mina kusengiphethe konke yabo. Ngangibona ukuthi ngifake bo heights kanjani. Eish manje boy yami utabang lelidola phela nale into angishaka manje yabo. Futhi ngugesi imandi nama customer vele onke sahambile yabo. Hayi boy mina ngakusida man leli info lencane unikhaliswa lide wena. Yebo. Wena relaxa nangabe okay lalela. For nje ukuthi sonke into ibe lula. Because vele nami wena njami ngiyabona. Hayi utawukhameka boy. Yabona? Info asente into ibe lula wena nje shift nje one time. Straight. Because utawulimala. Ngeke phela cause lapha nami nasedladleni ngiyadingeka ngiphele kwevusini yabona. Ibe invoice nami ngikhona nekugcoba phela boy yaphela. And phela kunebantfu labasebenza ufuna ubaholele boy. Yabo. Kepha nje nongisho wena ungikhandla shisa phela ukuthi ngibambele into seliba yayo. But ungakuhlula kwangimphathi. Ha kodwa boy. Yakena musa. Boy. Kuthi la suka khona ngathi sende into sadela yabo. Mfethu lalela enzo mfethu. Mina bengibona ukuthi uhlalo wena. Shathi nyone into ngi2 ngelitshelile. Wendeka so. Wendeka so. That's my boy. Uthathe le emva lokuzwakale kimi. Yabona ke la kimi. Ezingibovu boy. Ezingibovu awondeke ngibe mhlophe. Let's get beat boy. Ezingibovu boy. Ubakhile one time ne? Awubakhili phela. Because nathi oqala lokubakhila leti into takho tabu fakho wathwana. Sesho spawn phela boy. Phela event sasele kuba kwami yabo. Kuya la ku unotel dola ngihambe futhi tinto lapha kubuye bashana basebenza. Bese bahambile. Ngoba into ukuthi upside down. Emfana ise yabona akona nalesibhani sakho ngazi ukuthi sibani kona le yini yona le mfolo boyenda leya. Inokuyengeka phela uthi uthatheke nje la kuqaleni ufuna uyibona nje inebukhati kati bese uthatheke uthi ha la ngiyaphila kamnandi yabo. Kwenza iphila tholo lo. Davule kushabalela nje ngamadola boni la. Awupho ese. Ay bathi ke mfethu ngoba nguwe nja yami yabona. Dala siphanda zabalaza kwasho ingoma yabama. Kophela. Dala siphanda zabalaza sewusinje ha. Lokusobikele mina. Ngakena uthi ngumsafaka kodwa bathi. Uthi sa. Buya lapho umbhalo wasingene into. Lavele ngithi. Uthi sa, uthi fa, uthi msa. Kaywana. Okay boy lalela. Wena unga stress kakhulu ngale nto. Kubethi ngale. Bulembo mfethu. Khambani. Phuna ngathi khamba inje wena. Kude ngiyabuda nje ngabe right. Wami ngi right. Inkinga nje kulabafana bakho. Sebakwenteni manje abafana? Bangishayile abafana bakho. Bakushayela ini? Abafana bakho laba bangishayile mina. Bakushayelani? Bakuthukele nje. Bangishayile phadle ngikukhumbulako mina ukuthi bangishayile. Bebakushayela ini? Ngeke bafane bakusukele nje bakushaye. Mina ngababona bebatimbuti. Bulembo sebashayela nje kuba timbuti. Bangishaya but ubatshele wena uthi mina ngidababamba. Hayi ayikho le mfo lokhuluma ngayo wena. Batshele nawe abatshele nawe futhi ngokubamba. Hawu ngeke. Kanye nawe. Ngeke ukubone lokho. Ngababamba.
ngathi nje ngine-stress. Angathi nje ukuthi ngithathe ini ngibhice ngani. Phela akhila ngisambona, angimani nokuthi usowashonaphi. Lo majayiva nale ngake ngakuqoqela ngayo nje. Bese ustress angabafana abancane. Asibeke bafana abancane sisiyo. Kusho bani mngani ukuthi mncane ekhila? Akusolwa wathi ngimgane. Bengibona ukuthi uyajayiva mngani abathi ngiyazohambile emncane phela. Ungambona ubaba ukuthi amfisha akhila amdala mngani. Anthi usenengobe mfana. Bekungade uthi mngane njeni. Nguwe lo wangitshela ukuthi angimgane. Shotsone bangani labasha batanike advice. Nyalo ngiyakutshela mina ukuthi muyekile sohambile uhambile. Bekungade mngani ukuthi utangijikela kanje. Bafana abancane na. Hayi. Basuke baqiniseke ukuthi ungabomthembu umuntu. Ngoba mina ngatshela ngokuthi ngimgane. Ngiyalophinza usangijikela. Sis. Kucabanga wenani nyana? Siswami, bonke losebentekile ekhaya. Baba uboshiwe, ngakuhambile, ngisemsele ngebha lakhaya. Bese ngibona ngathi uthi kungcono ukuthi ngihambe ngitshela abafundisi ukuhlala naye. Ngiyayendile phela siswami. Ngiyaphela nangonile nakushaya bengingakaconsi ukuthi nawe wasuke wakhona imfundini bisabuhlungu. Bese mina sengibona ukuthi angikho ikhanda lakhaya. Lana kusekhaya yini. Ngicela ungahambi ungayendile mfowethu. Ungathi kusekhaya kithi ngetahalala. Ungahambi ngamane mina sale ngisuka lakhaya. Vele sengidecidile sengitosula lakhaya ngiye esikolweni. Sengiyaphuma ecampus. Utathatha imali egibela onkamela? Sitawubona. Sihlupheka kanjani utathatha imali egibela? Sitawubona but angeke ngikuvumele ukuthi uyohlala emntini bakho. Libe likhona ekhaya lakini. Angeke nje lentelo. Siswami. Angeke ukuthi sidawula kanjani because utohlala ngicela ngawuhlala nela khaya ngiyosuka lakhaya ngesikolweni everyday. Ngithanda ukuhlole futhi ngizekuhamba kanjani ngale ndlela kuneteo netolo. Ha. Ngathi la babe la. Uyafakwa inshukela. Hayi phela shukela kafakwa ngilokhu ngiko phela lokubaba lokwenta ukuthi uphile. Yababa lemfyakho. Mshaya konke lamahlombe la. Ngathi akakusebenzisa lendlela lengishito ngayo wena. Ngikunathile lo mfo ngikunathile mina. Yababa. Hayi situmele sibone lokunye ukuthi kusebenza njani. Manje kunanyana ungeke ukugesa baba wonke lo mtimba. Usho nje? Hayi kuyaphuma. Hayi kuyasebenza. Nyama ngofaka shukela nyama hayi ngeke. Hayi wafaka shukela soyayona phela. Hayi hamba emva takho baba kunanye ngunenye utakujike nato ngiyababa. Hayi chubeka kancane igcine so sharp. Ya angushi hamba kunatha nyalo ngubuka hamba kunatha ngubuka nje nyalo. Kuhamba ngiyakhona ke hamba. Okay asambe sobabili ke. Hamba phela ngiyakhona mina. Sisi. Nakusithi ngani? Ubhizinganda ekhayeni. Anikovi? Ubhizinganda ekhayeni. Ya sisi, ngiyatongitshela kusekhayeni lekhaya lami le. Khala lakho leli kanjani manje? Yebo ndokutshela yabona. Konke lamadrong lawo. Akhwini yimi ngiphothele ekhaya nje mina ibuntakho nibuyela muva. Hayi kahle babe lana kufika uhulumende ukuthi kwenziwa khona Tanzania buyele emaphutha ekhayeni. Sisi anikhuluma ngifuna nje ukukhuluma kakhulu yabona ukuthi niphethe ini. Ngicela ukuthi ujike ubela muva. Uyanivi? Noma ufuna ukuvala ibhodi? Yes, esithi jika ubela muva. Ngikhalami le angifuni khalisami secathulo. Uyavumos? Oh? Motor. Ungale endlini yakabani wena? Yawe, ungale endlini kabani wena? Yawe, phumla endlini. Phumla endlini. Phum.
Ngiyabe sengathi ngicela ukuthi utawuletha umuntu utokhona kulwa le nto yakho yabona so ngeke lo Mthizo Mthemba wawo Matharatara ngimlo asothi mina so introduce nje yo silwane no sibo skipper saso la ligama lami ngithemba ngowasibanyoni ngihamba naye sicala umngane wami lomkhulu kulamalanga Nkosi yami Omkhulu umngane. yo umngane omkhulu yini niyamangala lana ke sithi ngalendzaba yakho sisi ukuthi unenkinga lekuvelele so ke sithi sina sicalo lana ke asikuside sisters uze nawe utotiva umuntu ebantwini uyabona musa ya simside ngabe ngingi noma kodwa yes man shiya inkophekimi sisters shinkophekimi shiya lithemba kuthemba uyathola sisters kanje umuntu ungamjaji ngendlela yakhe bekayini before bathi ngesingisi hayi kahle ke sicala ukushumayela uyambona nje nawe nomngane wakho okay asikho lapho manje silawethu example lona ngimlethele ukuthi inkosi yami seyito khona ku sita wena yabona ngale thinking takho ubhekene nato mabubo sokhala uthi sicala udisi wena wende kanjani ewahambisa make la khaya ungisita kwakho manje nje yabo ngeva ngathi ke mina kutoba kahle kimi ukuthi ngifole umuntu le nto obukisana naye yabona ukuthi singayisita kanjani endawo physically manje nguye lo mtholile ebakhulonke nje yebo ngimuqinisile futhi sicalo ngimke utobona kusahambe emalanga uyabona mos ukuthi ngimke lo futhi ke mina ngicela sikwenza beni ngoba bengisashona gco ukuthi siyakhona sine ukuthi maybe ngema weekends sihambe siye kosipana sithengisele wana lokho ukuze ukhona nawe phela ukuthi indalo idlile uthole bola lunchbox esikolweni ibhasi fare yabona once ikhanzi nje bona so ikhanza emahluka date lapha ngenxa ukuthi ufuna sekungenaphi lokho manje no phela senyafu sisho ngalokuthiwe phela timbo tenala uyini uthi umngane wakho lapho unaye uyatifaka ukuthi sisho ngekuthi yangati asikwazi thina utenga nawo sicalo nawo asikwazi thina mina ngiyamangala ukuthi naso nemngane nomunye ngaphandle kwethu singathi nguyena lo sugar daddy wena lona uyabo ke to cut it short first awubona ngani Nkosi yami ngiyabonga ukuthi ningivumele Nkosi yami but esicala bathi mina sengishedile kunale homework yalona engiyibhala manje kuvuma bhala angilokucheke kuseni ngizolo Nanze ngulanze asenini usumthathavi lo mahlathini lona manje impilo yami yonke bataliyane batene impilo yami yonke msala wami msala basi nukhanza nebhizi man wahlala phishane kile msala hayi angibona ibhizi nadipena lana ama-battle rate la kamba njani siyahamba tinyawo mzala phishane kile ngowonke lo ngimngonke kuyophumile kuyale ngimwonke lo kwami konke le tinto uyati mosinawo manje singasaliqasha umuntu phela mzala uyabona to ya uqinisile mzala funa sangiqasha umuntu nyeliyeke lokuthi sisebentele mina ya manami maybe ungangicasha mzala uyabona anifuna ukuqasha mzala wena ufuna unigadzela lelonto lami le sanishiyile phela le kakho lele lontweni la benisebentele khona nanisangoma soshiyile mzala niyakupha mzala kwakho konke lokule hayi wena suka ume kudlala uyati msukuthi nemanga nikutshela liqiniso mzala ngithi mina ngiyakunika lonke la lonto lela hayi mzala usho mpamba nakutshela mzala awunivi ngani mzala basi uniyaphilela nje yami kusemane nje ingcondo yakho lena singabambi kahle mzala nithi nikhweshe phela nathi nashayiswa imoto hayi mzala wami usho mpamba mzala niyakupha nakuhamba kugqolela tingolobe lekhaya la ngilometikiya phela sibali ngitavile ngabe ngishaya yonke mzala hamza aniyokunika ya usho ukunika tikiya mzala khuleka mzala phela ungizame ngengulube lenye phela sami
Ngikhulubulenye. Hayi khululeka mzala. Ndakupha mina. Ya uyangiphilela. Kwami konke lo mzala nakupha mina. Okay mzala. Hayi no ngiyabonga manje mzala. Hayi mina lenhlityo lenhle. Inhlityo lenhle. Fine. Hayi sawuphila mzala. Yinto la nhliziyo yakho. Swakara phela sengilagedini mani mfethu. Hayi nani khani ngifika nya 3 minutes ngikazi sokuphelile ngifike. Hayi sho ngedwana ngingana. Oh ya mfethu. Yo. Isho mfethu. Yes. Njalo. Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngoba phela sekubonakele ukuthi nina sicala senibothomza nihlangene ngami. Wenta njani? Inkinga sengilahlekile manje sihlangene ngawe. Angini mina sengiyi-charity mina nakusida mina. Oh hayi ngalo. Hayi no akusiko lo nganani ngifuna nje yabo ukukusita kulesimo lokise cause sicala ungitekele story sakho Ngiyeva ngasiva mama yasingichaza kahle manje sengizike nami ngiyangivete esandla ngimane ke ngizame nje kusita nazi siphalaphala lesilambi kwami namhla nje nalo sengijabulile namhla kuvashela siphalaphala lesifana nawe. Mani. Nithi mina kuwe athi ma-intention zakho kusita mina. Hayi kude la nganani nje ukuthi nje nami ke ngiyafisa kusita nayingilozi nasi siphalaphala lesilambi kwami nje yabona. Ingilozi? Yo ingilozi awutiboni wena. Awuthathe nje utibuka. Phela wena nje akukehluki nami ejereni lothanda kuphuma efreshini ngosiyami. Utotfola ini indlithene? Kude lokuganani nje. Yimpokoto netibusiso nje ukuthi nami ngimsitile umuntu lofana nawe nje yabona. Hayibo, lofana nami? Yo. Unjani manje mina? Ngosiyami. Angikhona nokuqazulula le ndlela omuhle ngayo. Ngathi ungimejereni lothanda kuphuma efreshini ngosiyami. Yabona nje usoqalile. Man ngosiyami. Man sisters. Bu uyatositwa ngimkude lo munye tokusita ngaphandle kwawo. Utophinza ubuye la kimi ngosiyami. Mathenjiso mngani wami kazi. Yes, nenhlanhla njani? Ngiyaphila Mathenjiso. Athi lana simo simbi mama. Kwentekalani sisi? Yathi kude imali inje ikho senze nje. Katula letingo. Angathi uthi ngente nje nyama. Ucabanga ukuthi kwenteka njani noma ngathi enze ngizibuyisile emkhawalo. Ucabanga engiwenza. Ngicela ningifake phela nami ngifake. Manje ngibambe nalapha. Ngoba ngizokuthola nje imali ngikudla esikoleni nje. Ngingizame nje. Nenhlanhla mngani. Nanyalo nje lokho ngikhuluma ngilambile. Kude la ngikudleni. Nenhlanhla mngani. Usayikhona impilo ema-crop top, ema-short. Wena kuyanyiwa la. Hey girl. Mina nje mangibuka kangifanele ma-crop top. Asongibusise kahle girl. Mangibuka nje mina kangifanele nema-short nje mngani. Ngiyalunga girl nami ngiyafuna ngena leyo. Ngemngani. Nawe ukhuluma na-Enhle. Ungikhulumele bona nanyalo nje ukuthuma ngilambile kude la ngikudleni nje. Kulo umhlaba lesiphila kuwo simo namuhla siyajabula sasa siyakhala namuhla siyajabula sasa siyakhala kulona umhlaba kulona umhlaba